Banga aingu pat iu try hagani ke sngi bangala ban sedang biang dakawai pat ke jing hikai kaba ngenget kaniru kanong ke jingker khu kaba kraw ke jing im jampi ngenget pila sengap bahai gitu ke jing hikai ke biya daibat ke jing pang aga jing mut jemperkat bat ngada nget scam begitu ke jing hikai ke bangala hikai kinlong ke jing mentoy ke bakraw ye pi ye ki brio ki besngap bat lada ki weiru ki yo mat ye ke bakum ku tu ke jing lada pi sngot ho tangkat tukat ke banga hikai na ke ketien ke joblay nganut ban ong kan pelat ye pi na ki jing ban kia haga jing mo perkat ke jong pi bapin la ban light lut bat ban yat ke jing em ke job haga ni ke pertai Timinta ke sngi ngan sedang daga weipat ke jing hikai. Kabangala ban ong kedai ke jing hikai kaba don kampalat ye ke jing im jingi. Namar hadin banga puli ye ke niga Bible kumbakat tukat ni senam menda. Haga jing syam jonga ngalap ye ki kentien kiba jukta ye ke donut jonga kiba jupan perkat. But ngakwa bangan hikai ye ke ni naga benta jongpi. Kabang ngakwa ngan keren mentaga sngi kedai. Nga ai kertengi gani ke jing keren jonga. Ithuh bha ya ke jing ai jong play. Sengapa? Ngabu dagani ke kentien ke baong Ithuh. Ithuh bha ya ke jing ai jong play. Menta hakaya jong gani ke jing ai. Ngidon menta bat ke jing ai ke jong play. But ngakwa bangan keren bahai gani ke jing kai kat bala. Ba ngayo ba wat ladang idon hagani ke ya jong ke jing ai. Kambun hi na pedeng jong ki banget. Kaduna hadu kata-kata ke jing sngot lane ke jing Ithuh. Ye gani ke jing ai. Ngam keren ni ke jing sngot ngakren ni ke jing Ithuh. Namar wat lagi priu ki keren sepang ke jing ai. Wat lada ki alap ya ke jing ai. Lane ki pelawat ya lade baki long lane ki don mentakat ni day daga jing ai. Hendrai na pipet bahapat ya kerukom syukuri lane ke jing im. Kepenpau bangi klem Ithuh bahaya gani ke jing ai ke joblay. Na kata-kata ngakwa banganum ya stat ngakwa ngan depan syai bahaya pi gani ke ketien. Fi haga Bible ke kentien Ithuh. Kedai kawai na ki kentien ki badan kam tam bangi deban sngot. Ngi deban da syai gani ke ketien. Kani ke kentien Ithuh fi kedai ke ketien ke ba ngakwa banganum ya stat ngakwa bapinda perkat bahaya gani ke bang keren. Nama kadang kejing per ke bakrau bat ya ki brio ki bada Ithuh. Bada ki brio ki basu yos ngau la ne ki basu tip. Pi kejing Ithuh. Pi kalaban lang wat la da pila ya kendo nda pi kelampat Ithuh ro. Kadang de kum kataro. Ma kidan ki brio ki bala ya kendo ya nga. Nda kila ya kendo bat nga nda kawai ke por ki ong ngalai kendo te bat pi. Kamut kila ya kendo tambah 4 ya Ithuh. Wat la da pila ya kendo ro te tambah 4 Ithuh. Tetapi nak terkadau, dah berpimpat itu kam dan jiman tu air ruam, agar jingaiei dan 3 jopi. Ngarakwa ia neba pindas ngutuk bakal ni ketien ke ba ong Ithuh fi. Ngakwa ba pindas syai baika. Namar haga Bible, pin pudi haga Bible, pin lap ba u play, kam tam ni leh haga testament ke betamai. Lapenan kami ne dau Jisu. Lapenan kami ini ketien daki apostol kamtam, daw apostol Paul, daw Petrus. But
Kadai kektian kaba ngalaban ong kaba pideban perkat ba pisngap yang. Namar kani kektian kan yalam pi shaga jing job, shaga jing shingan, shaga jing mo, shaga ike badai lada pide itu. But lada piklem da itu kan yalam pi shaga jing kelumar, kan yalam pi shaga jing artatien, shaga jing domen sem, bahkan pen pai pi shaga jing babe. Namar ba piklem da itu. But ngakwa ba kat bangang keren ni gani mendagus yang ni. Ngan pen isu ai pi kini kekentian ki bala pendon kam maga Bible kat tuan ni. Tong ini pulih kendiat dia ke wai ke dekat ke bau Jisu ong aga gospel ke jong Yohanes ke lanang ke bepra. Lada pin pulih na ke dekat ke balai pu ar u Jisu ong kumne. But pin yo itu ia kata ke jing shisha, but kata ke jing shisha kan pelaj no epi. Fi u Jisu na ukuran ni ke dekat bu ong but pin yo itu ia ke jing shisha. Bagi saya jinsakan pelaj no efiki ki Farisi. Hagatu gepar kidam yu Jisu ki ang menu ngimpat sim syong merau. Kalau ma ang ban pelaj no ini. Fi. Ban laj na gepop. Ukuran hang ni gepop. Buang bapin laj na gepop. Pia ban itu ya ke jing shisha. Fi hang ni fin sesut ho ba. Kidon ki bru ki ba eat belai kum ki ni Farisi ki ba syakri belai. Henry ki bakhlam itu ya ke jing shisha. Bat ke jing bom itu ya ke jing shisha kapan lang ki begin long merau ha gepop. Nagata daw dan sipon ba ki brio ha gini gisngi. Ki ba kamela de bagi long ki kristan bagi kamela de bagi de ki brio ki bala syakri belai rei. Ni khlam itu pa de ke jing shisha. Fi ke jing shisha de Jesus Christ. Lada syukran baik simple lang ni bau Jisu ang pinyo itu ke jing shisha bagi ta ke shisha kan pelai no fi ke jing shisha de Jisu. Ngakwa mga nong fia bau Jisu kuran ni kektian ba penyo itu ke jing shisha kamat kadai kektian ke ba jerong ba kabelang ngan ong kum ni kabelang so personal, so intimate lada ngabot kektian English. Kadai ke kam shimet kadai ke ba jan na do kata kabelang ka pidon ka mana scout ho ka ba kapidon ka mana do kata. Nomor kajing itu yo Jisu kadai ke ba krau do kata. Ubri itu yo Jisu ka change la de ke. Tapi itu shisha yo Jisu kapan kaladur igu kom perkhan igu jing igu jing long baro away. Kata ka igu jing krau ka jong Jesus Christ. Badai nak kata na pipet igu Bible ngan pudi kendiat igu ni nak citi ka jong Paul siki Galatia. U apostol Paul u ong ia ki nong Galatia kumni lenong ka basaw Galatia ka dekat ka bakandai wong. Hendrai mentaba pila yo itu yo blay. Kam tambala itu ye pi do blay ken. Hato kumno ba pi pai dien pat chigi jingi kai ki betalat ki bommen toy. Ya ki bapikwa bani syong marau pat sashi sen. Fika ne rege juk ktien ka bau Paul ukuran ko makran u Jisu hi. Hapa pila yo itu yo blay. But mentabala itu ye pi do blay. Wong ngas ngolongo kum nupat pidang kwa banai pai dien pat segi jing hikai ban syong marau pat hagi jing hikai berim fi nda hadien bagi brigela itu yo play but bo play ulada itu iki kam long kam day bakin ban kam long ka day bakin syong sa hagi jing long ka berim kam dan kum kata Paul wang am sengola mudur kata. Namar gini ibadah naga balang Galatia kile long biang biasi gitu gijing hika yang pengsan biang ke otshare pengsan biang gitu ki hukum ki bobon. Oh mentaba pila itu yo blay but bo blay le itu ipi bidang kuaban syong merau pat gitu gijing hika ki bom mentoy. Fi ina kita daw nga kuang anong fi ina ka Paul ba ka jing itu pi kadai ka badon kam tam ka change ka jing em jobre ka weng yiki bobon ki Ganum kerki ngakuang anak keren bahai gani namar nganyalame fisik gani ketir ngawang itu bah ya Jingaiei. Fi ngan peni syotang kendiat ya gani kitian kiba ka Bible ke keren bah ngajusu tunat ya gani siti ke jangwa apostol Paul ke butho ke ba ar
Timothy kabo tho show Timothy kalau nang ko bening kong dekat ar kani ngala jukren adu bamla tip shula katno spasin tara ngala kren ni ngani dekat kabo ong kabo kesithi kabo ar Timothy nang bening kong dekat dekat ar kabo ong namar kani ga daw nga syaru ini ki pen ban ngam sngaule ran namar ngala Ithuh yauta ubangala nget pat ngada nget skembo long ubala banda ya kata ka bangala Ithuh hamar kata kesngi kata kadeka eke ba kabanga ngaju iba kadon gajingi per kaba krau bak labak nagi brio kibada Ithuh shisha yau tau bagingai bat ye brio kibashubut pateng lani kibashu yos ngau naki wei naki baki shusngau tho nang no klem da Ithuh lada klem Ithuh i kanam dan gajing scam wat ha gajing dai ba gajing ai tagadaw nga kwa nga nang ifi gani par wap so polang ni ukuran ni gani wain ni gajing kran gi ba kraw palan aga bible ya ki bangala hikaya ki por ki bladap labon bahai gani balada fi Ithuh shishayo jisu mapinum sngoe gajing em jopi ampere pertega longkom nok ampere ibriu ya ongkom nok ampere fi longkom nok am pila Ithuh bahayo jisu kan wan ra fi haga jaka ga scam anam lapan ki yo brio ba Ithuh yo jisu daka eke ero nam dan bala manoro ban pen artatien itu brio ya ka eke ero ka domla war ka jingpang kamla yo brio ba da Ithuh shisha yo Jesus Christ kadaw nga kwa igani banganda kren bahai igani bat minta gesngingin ya lech igani gejingi kai kaba nga kwa ganda pi na marhaba nga puli ga bible ko mga laong na sedang nga jupoi haki ni gid khot bat kini gid khot ki banga puli ki shat bat iga do no changa dengan puli biang ifi minta gesngi na gospel ka jo Yohanes kala nang ko basaw sngap among ini puli biang igani na markani ka way na gilanong ki banga kwa bapinda perkhat ba wat la bila jiyo sngaw ron regidan ko iktian ka baw jisu kuran bar gani de banga kwa ngini share hagani gi jing hikai ka banga a shipi menda sngi tang ini puli ya kalanong ko basaw jong Yohanes ngan puli ndu khat ben kong namar kita ndau trial tip ba ki farisi ke la yo sngaw baw jisu penlong bat open baptist khambon gi sunran ban yo Yohanes law jisu shisha shum open baptist regi sunran jo ula ino ege Judea bat ula lek bat che Galilea te kala deye u banai lingba ege Samaria ula poina magata che shnong ha Samaria ga bakhat sikar hajan kita ga khandau ye ga bo Jacob ula ayo Joseph khon jao te hangta kala dan ga pukri u Jacob u Jisu na magata ba ula tan nagta ga jingnai ula shongum ta halwal kita ga pukri te kala long hamar ka ba ndriu buje ga ne ga khana ndriu buje ga mat khana buje misngi kawai ka brio na Samaria kalawan bantong ujisu ang kato ay nga bandi na bagi sunran jong ugila late no siya kata kasinong bagi ni tiya jingbam ana kumta kata ka brio kabalong kanong Samaria ka ongo kumno mame ujiu mepal bandi na nga kabalong kanong Samaria na bagi jiu gim jilok bagi nong Samaria ujisu li thobo lang ka siapa mo kani ka dikatian ka ba siya bat ega jing em jonga wat aga jing pule bible jonga habanga tho ega bible banga underline ngada aido mark important ni balai nga shamba kadai banga dai ban meditate ega u ongkum ne jisu ega ni ka bre u omne u jisu le tho baru la ong haka lada phala Ithuh ia ka jing ai e jong play but we ulong tau ba ong pa ai nga bandi pahi pandala pana uken ti un ai undala ai hapa ya ka kabaim kani ka ktien ka bat ya nga manlagateng matang si pule bible na nga payang ni nga jukum perkat bat ya ga ni nga kuangan hikai ba hagani ka jing hikai fi ngan ongkum ni hagani ka lanang ko basaw jisu ikran ba ni ka kantay ka ba na Samaria kabuan tong na gani ka pungjong Jacob u Jisu u phano i sunran si kishnong bani thi jingba ma udan ka plan bani kran ba gani ka brio ma try u de play usko tho sibon kwa i sunran bakin don lang gani ka conversation na ni ka jing kran
Nama kita ki balang simet, dan ki balang personal, ki ba ukwa ban penpau hagan ki priu. But hakajing pule Bible jonga, kwa firu pinyo kata. Hakajing pule Bible jonga ngalap hagan ki way. Bahagan ni kalau nang ko besau, ngajukum perhat ila di ngong try. Kumno mekrani hagan ki kitien ki bajulio, kat ni. Hakabriu kabaklim. Kata dia ke benungkong ke bangaju perkat agane ke lenang. Yo Jesus Christ. Masya ikum pelai kan ni. Ba yakini ki kentian fi lada fi puli gini bro kawai. Ukuran cepang ban itu ke Jingaiei ukuran cepang gini ki ma ukuran cepang ke jing mani belai. Hagaban sema ke besisha na ba kupawat i ba mani yo hagaban sema ke besisha pan itu ile dia Messiah. Kidi iki bejeli tam la ban ong ki bada jeli palat aga Bible. Kiba ngamngait bawat kisenran ru ba un keren ni gini. Kini ka wala kisenran ru klem keren kumne. Klem ong kisenran ni ki kentian ukuran ni gini kentai ka klem. Ngai ka tanga kum perkhat le si nga penki ga jing mo chop hiru. Nama ga de jing ka inga kwangan keren ka tanga rukom. Ba hiru pen de perkhat ba pulen la nga besau. Tarai menta sibo la nga kum pastor. Ngaya ya kendu bat kawai ke beriu ke bangatip ba ke im lengkar ke bayat ke bom jule jiseng ke bom tip royam. Tarangan ni keran ni ke beriu ki bejilio ki bedan kami ki beriu ke balasan ban yo jing hikai ki Bible study ki jing nginum keran ngin keran tangi ke bede bat ke jing im bangin mau bangin penkelaba mun ne bangin keran jipang ke jing long jing im ban pai show play ya kata kom rek ngalengo yo jisu ba keran ni ki kitien. Bat ka pen perkhat ru yang ba habo Jisu Kuran ni kitien ke sengau le ano kene ke preo. Magini kitien ki krau pala aga Bible. Ia ki bangamla bangan pen Paulut ikini ring ala suong ya pimental. Hadu no ki krau ni kitien buong pia mane blai ga ba pim tip ngingi de tip. Ri ka pol ka poi bangino mane su yu blai lo no lom no ni hang ni Jerusalem. Andre ngi mani ublay ka ban siam bubisana bu kuparu wadi bukum kita ban mani unda pi perkat bai ni kitien de mla ban muddur ngam ban muddur bau Jisu upen pau yakini kikentien haga brio ka ba im ka jing im ka bomlang ban aga juga paru reveal ne upen pau sendan ne la de bau de Messiah ngaju perkat dia kata ngaju syong ban puli ni lenang ngaset long kumnure ngaset perkat ngong try ladang wat manga ubriu bala syakri kumni nganam keren kumni ubriu ke bompat tip ke jing penem ke bompat so thui sepang blai re uji sukren bet ngasuyo ka jubab tanggawai ngasuyo i bau jisu yo i bagane ke briu Pi hang taro pinyo jing yo jong play, baka jing ge per. Uklem yo ni ke brio baka klem. Baka de brio bom lang. Uyo baka de brio kan de brio baka krau ka bala man wan rai ke Samaria bro ko wei. Hang taro ka de ke palat ingi ngi shakri play na mangim dan jing yo Inyo ben igi brio ya jing em ko bom lang ni. Ben igi brio tangi ka ba pao ba ngim yo ke jing khat jong play ke jing em choki. Kani ga dan kampalat aga leadership. Mangini o ki brio ki ba kum ba ki bom tip inre ki dan ke krau pa jonki. But habau Jisu Kuran ki kitien ki krau ni brio uyo ilpa ba ni brio kan sedai ki brio ki krau. But pitip jingja ba ni brio ki krau shisha. Kat kum ko banga pulele ke history jong ni brio ka bala shabar na ka Bible ka dai ba nganget ba ni brio ka dai maka ka bawan ra ia ka Samaria bro ko ba kan pidiang Jisu ka ko por but adin kat tu ni por adin bu Jisu ki na shibneng wala man sim bu khoj o Philip ulet Samaria kat begitu banget ibelet shwa ki beshapen stom ben ba uyalap agala ko praka ma apostol uyalap ia ka Samaria the people Bagi Samaria bro ko yo Asia me jing penem ka balang ba Jesus wat tu long le bertong ko labo man fi de pipet bahai ni kadan ke jing trai ke jong ni ke brio ba but u Jisu ye kren ba ni ke brio ka ba klem ka ba wan tong ka ba ong yo ukum na me pan na nga ka ba long ka nong Samaria ha ba ki Jew kim je kren man ni no Samaria
Jisu pai kitene kawang lada pala Ithuh ia ka Jingaiei ka joplay. Kani ka ketian ngakuah ngana keren ni kani apa deng jopi. Perkat bahaya kani ka ketian. Ai kana ngam siga dono siga jingmo jopi. Uang Jisu ni ketian lada kani ka ketian lada fe kadai bapi devin perkat. Uang lada panjen dala Ithuh ia ka Jingaiei joplay. Pandalapan na unay ka aka ia ka ka baim. Kaban am sliang siya. Uang ini kan tay kam pay ini kan tay kam sunguto. Naman na pipuli ini kan tay kaong haga kaong memdan cing tongi ay ka pukri ro lang ba julio. Nang naman iyo ay taga umbim. Fi ini pipuli bahaya kan ni. Kani ka brio marsan ang Jisula da panjin dala Ithuh iga Jingaiei ka khot kan radio. Nga pelai kita. Baki brio tu ka por kim ju kham khot kan rat. Hari kani ka brio ka khot yu Jisu ko angko kan rat. Fi Jisu ai bet taka ketien ka ba kham jelio yang ni brio ang lada pala Ithuh iga Jingaiei jong play. Tengah nga perkat iga ni ka ketien ng try. Wat yala di rung try. Atau nga lada Ithuh iga ni ka Jingaiei. Atau nga Ithuh bahaya ka ni ka Jingaiei. Piti po ni ketien ka ketaya nga ro menta ka sengi bang akran ni fi. Ngas nga syap tiyang bayo nga klem Ithuh bahaya ka ni ka Jingaiei. Nga kran ni fi daga donot. Daga jing sengaw man siyem. Lada pala Ithuh iga Jingaiei joplay. Piti play mga naong mga nang ni. Lada pala Ithuh iga Jingaiei joplay. Panom im kum ka ni ka jingim. Panom yad kum ka ni ka jingyad. Panom langsyo kum ni kum bupalang. Lada pala Ithuh iga Jingaiei. Pat nga ngaw kum ba nga kitram abang nga keren ni ka ketien. Ngadang ka jingkit kli ka bahadu kat no abang nga keren ni ka ketien. Banga ngaw kum anong batang dan sibon bahagi beriu ki banget Jisu. Hari ki baklem da Ithuh bahaya ka ni ka Jingaiei ka joplay. What you snow khan mapikiran ni ka Jingaiei? What you kran? Mau ba syukran mo tu syukran la ka kran ni ka Jingaiei. Ka ketien Ithuh nga ang ifikadai ka ba pihaban na siya ba? Pau Jisu ang ni ka beriu lada pan Ithuh ia ka ni ka Jingaiei. Pandalapan na ia ka umbim. Fi hadu man tagasngi ngaw si mga naong nga ni ketien. Ngi klem ikay bahaya ka beriu ni ka Jingaiei. Ngi klem pen Ithuh ia ka beriu ni ka Jingaiei. Ngi pen Ithuh pen man ia ka beriu ka niyam. Ika jingyar pateng. Ika jing penihaj anjungi habalang. Ngi pen Ithuh pen man ia ka beriu pastor nong yalap. Ngi pen Ithuh pen man ia ka pateng ka bamdan jingmat. Ka bakam seniyo susu ka day ngi kam hikay pen man ia ka beriu bakin Ithuh bahaya ka hukum. Mat ngi klem hikay ka beriu bakin Ithuh bahaya ia ka ni ka Jingaiei. Check bahaya ka ni ka mga kren ka day kabalang kabakatay ka doonot siya nga. Kabang ngaw kitram. Bahaya ka beriu ngi klem hikay bahaya bakin Ithuh ia ka ni ka Jingaiei. Sengaw le na ay nga nong ifi. Bahado man tangi klem par Ithuh ia ka ni ka Jingaiei. Fitip Jisu habuang ini ketien lada pala Ithuh ia ka Jingaiei joplay. Mat nga shim ini ka ketien kai ka Jingaiei senga baha. Kumno laban Ithuh ia ka Jingaiei lada ka Jingaiei ka day tangga subject. Lesi ka ketien ka nirap epi. Lada ka Jingaiei ka day tangga kenja subject ka kenja topik ka kenja jingya keren. Kumno pin Ithuh ia ka subject. Nagkatagadaw fi haban sengaw to baha
uji so buang lada pala Ithuh iga Jingaiei umut ba Ukraine ia ke subject. Fite Ukraine iga uang ia lade Ukraine ia lade bama udai ke Jingaiei jong play. Fika Jingaiei kadai kebalang kebadan mengenang kadai ke person kalang kebadan ke long renyang kapamut bau jisu buang Ithuh pimla menongai Ithuh ya. Namnonga Ithuh ya Jingaiei ya banga Ithuh ya Jingaiei Ithuh ya kita pisu sngot ho Henry mau pimla banangan Ithuh ya bamdan jingem uji soang lada pila Ithuh ya kata ke Jingaiei kamat dan kaman Ithuh bagani ke Jingaiei ke dai ke badan ke jingem ti ke Jingaiei lada ngashukran ba jang ni ngan jupap ipina ke Bible hak gospel ke jong Yohanes kal nang beningkong tang ini pulih na dekat bakat sau man ngam yo shibun ke por ngan pulih na dekat bakat sau ang utau tien te ulakan jado ba ul shangsa apreng jingi ban ngila yo khni shan ya ke buram jo ke buram ke berkat ke jong ubala kamar we no pa ubadap daga Jingaiei ba ke jing shisha o Yohanes ula flash pang jong ubar ula pertau ula ang uni ulang tau ba ngala ang uba wana din jonga yo bala long shua jonga na ba ula shua nga bat naka jingdap jong ngi baro ngi la yo pdiang bat ke Jingaiei ke berkat ke Jingaiei na ba ke hukum la ai do Moses hari ke Jingaiei ke jing shisha ke la wanda Jesus Christ habau jisu ang ye ke kentai lada pala Ithuh ye ke Jingaiei ke Jingaiei ke bau jisu kuran hang ni kadai ke keren chapang Jesus Christ bau jisu pipinda keren ye ke keren ye ke Jingaiei ke badai ye ke jing penem Lesingan sawan rai ki kitian ke baong Ithuh ke Jingaiei ke rukam per kawan rak syai ni ke benengkong bahawa lada pi Ithuh ke Jingaiei ke man pi Ithuh yo jisu ko munang penem o bashisha shimat chongfe sengau si banong bagi beri keren Jingaiei bagi klam Ithuh bau kani ke Jingaiei de jisu ubawan rak ke jing penem dagadao pina puli ke siti ke jong Paul syaki Ephesus pin sayo ni bau Paul o ong ini ke kitian da pi puli na ke khat ke ba kan no na ke khat ke ba kalana ke ba Ephesus ke khat ke san wang wat men bangi long ke ba yap de ke jing ring kang jing ulapen imingi lam baru kulis da ke Jingaiei lapen pi ba pin da puli de khat ba prawang namar da ke Jingaiei lapen pi da ke Jingaiei ken ka taru kam long na pi kalong ke Jingaiei jong play om da ke Jingaiei ken ba no no ro no myo ban sngau sarong fi hang ni pi susut ho ba Paul wang nama dia ke Jingaiei abau jisu wang bapandala Ithuh ye ke Jingaiei kamut ayu pitem kamut lada panda si Ithuh yang ngade ke Jingaiei kebangawan banwat kum ye pha ke prio kabam dan jingkan men ngawan manga ngade ke Jingaiei tang bangadang don apa ka hukum ngahap ban ya kat kum ke jingpu baik ke jong blai ko pa rikan ma ngawan sini seperti ngade manga ke Jingaiei ngan penkut ia ki ya baro bat ngan wan ra ia ke Jingaiei bat ngan ai ke Jingaiei ke joplay segi brio ki be Ithuh ia ke ne ke Jingaiei ke badana ngade ke Jingaiei ong jisu fide hangta pikiran ki brio ki ba ladang keren bet ia ne ke Jingaiei kaya lam me pi segen chaka ga bisngot ho bamde sho de ke jing tibet de ke jing la de ke jing lang jong pi ba pi yo ke jing pedem de tang lengba ka jing iet ka jong Jesus Christ usha nam ta jingi yap nam ta jingi la pelang pop yo nam ta jingi bat ngim dan yesu bat ngi yang ado mentaru de da ka jing ai bangila Ithuh ye ne ke jing ai bat de da ka jing ai bangi yo ban ksana do menta ke sngi bangi dan ye ka jing penem ka jong Jesus Christ nagtagadaw kani ka katian ka baong jisu ye rong Samaria lada pala Ithuh ye ka Jingaiei ka benengkong kani ka jing Ithuh ye ka Jingaiei ka dai ka jing Ithuh ye ka jing penem ka bawan lengbao Jesus Christ
Tengah kuat fin de syai bahai kan ngin sia pet ni kitien gi bang ithu igi Jingaiei ithu igi Jingaiei hakirukam beper ke banyarap ipi bepin laban ya nang ni syakmat haga nongrim ke besisha ke besyai ke dar ke jong ke kitien ke job lai te minta ke sengingan penkut no ni na mga kerentang lai pau minit bat ngadanget ba ublai unirap ipi bepin kam ithu ba ya ke Jingaiei kepala keren gani ke por kepada ke donut ke besnongo eme keren ni ke bakta ke donut chunga mengaitkan ketah ke donut chung ini ke bios ngau bakini otip bat ithu ya ke ni ke Jingaiei ngailut sheme ke buram ke kerteng ke jong chisung itu ai amen to blen ke khuifi ko blen shipon